Na 17. april 1937. godina vo selo Čebinje na Trbovlje je održan osnovački od Kongresna komunističkata partija na Slovenija vo prisustvo na 11 delegati. Na kongresu od glavno je raspravano po 2 točke od dnevni red, po izveštaju za položbata na partijskata organizacija vo Slovenija i referatot na Edvard Kardelj, zošto ja formirame komunističkata partija na Slovenija. Vo referat od Kardelj je istaknuo opasnost od fašizmot, naglasuvajki deka na slovenečkata rabotnička klasa i prestoji istorijska uloga da zastane na čelo na borbati i odbranata na slovenečki od narod. Kongres od izbra centralen komitet i trojca kandidati za centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija. Kongres odgusvoj manifestot na osnovački od Kongresna komunističkata partija na Slovenija, vo koji se izrasuva osnovnata politička orijentacija na slovenečko revolucionerno dviženje vo borbata protiv fašističkata opasnost od nadvor i borbata za dlaboki vnatrešni demokratski promeni i sloboda. Na 17. april 1975. godina, na 93-godišnja возраст, umre kineski od general i predsjedateljna marionetskata republika na Tajland, Chiang Kai-shek. Po kapitulacijata na Japonija i pokre ogromnata pomoć na Sjedinjenite amerikanski državi, korumpiraniot režim na Šek pretrpe celosen krah od narodnite sili na čelo so komunističkata partija na Kina i u 1949. godina su razbijenite trupi beše prinuden da se povleče vo Tajland, kade što i go završi životod. Na današnji den pred 22 godini vo Belgrad je održan 5. od Kongresna socijalistički od Sojisne rabotnije od Narodne Jugoslavija. Po izborot na rabotnite tela na kongres od predsjedatelj Tito go podnese referatot izgradbate na socijalizmot i ulogate i zadačiteno socijalistički od Sojisne rabotnije od Narodne Jugoslavija. Inak u kongres od usvoji izveštajot na su iznijot odbor od 4. do 5. od kongres, statutot na socijalistički od Sojus i zaključoci za narednite zadači na socijalistički od Sojus. Kongres od izbra nov sojuzen odbor na socijalistički od Sojusne rabotnije od Narodne Jugoslavija, koji na prvata plenarna sednica go izbra Josip Broz Tito za predsjedatelj. Rano izutrinata na 18. april 1906. godina grad od San Francisco beše pogoden od zemljotres koji uništi gradski od centar i ubi 700 lica. Od togaž moderni od grad i negovite 5 milioni žitelji se svesni deka povtoruvanje to na katastrofata naučno je možno i oti so ovije visoki oblakoderi, jedan nov zemljotres bi pričinil ušte po golemi razurnuvanja. From a control information center, start packing your bags because there's nothing to substantiate it. U 1969. godina građanite na San Francisco veruvavo nov zemljotres. Toliko mnogo se navestuvaše što gradskata uprava postavi specijalen informativen centar za zemljodresi, za da pomogne da stigna tije dezinformaciji. Na kraju nemaše nikakov zemljotres, no sepak možeše da se sluči. Vo soglasnost so germanskata vrhovna komanda na 19. april 1941. godina bugarskite fašistički trupi kako verni sateliti na fašistička Germanija je započela okupacijata na Makedonija. Za brgo vreme bugarskite okupatori Vodelot, što go okupira od Makedonija, vospostavija vojno-policijska okupatorska administrativna vlast i započela da vršat nacionalna eksploatacija, denacionalizacija i asimilacija na makedonski od narod, zabranuvajkim na makedoncite da zboruvat na svoj majčin jazik. No bugarskite i drugite okupatori ne može dolgo vreme slobodno da je vrša ta okupatorska i denacionalizatorska politika, zašto i makedonski od narod na povikot na komunističkata partija na Jugoslavija na čelo so Tito zastana voredotna borbata za sloboda i vodeše ogorčena borba so bugarskite okupatori za osloboduvanje nacionalnih prava koji gi izvojuva tokmuvo borbata protiv bugarskite i drugite okupatori.
Евреите од Варшавското гето умреа чесно. За да се спомнат за оние што умреа и за оние што се бореа, евреи од целиот свет дојдоа во Варшава на 19. април 1963 година, на 20 годишнината на ликвидацијата на гетото и на неговите жители од страна на германските окупатори. Германците го основаа гетото на површина од 2 квадратни милји и во него држеа околу 400.000 евреи. И покрај теснотијата, еврејската култура и натаму цутеше, иако стотици од илјадниците жители на гетото беа одведени во концентрационите логори на Хитлер во 1942 година. На 19. април 1943 година германците тргнаа да го уништат гетото и заклаа секого внатре. Евреите се бореа со секакво оружје што можеа да го најдат, но на крајот сите умреа и гетото беше збришано. Британската најмлада кандидатка за член на парламентот, ирската студентка Бернадет Девлин, беше избрана на 19. април 1969 година. Девлин, поборник за католичките права во Северна Ирска, победи на прелиминарните избори во Северна Ирска. Конрад Аденауер, прв канцелар на Западна Германија и човек која водеше земјата во првите години по војната, умре на 19. април 1967 година. Кога умре Аденауер имаше 91 година. Својот политички живот го започна како мајор на Колонј, но побегна од нацистите. По Втората светска војна беше избран за канцелар на Западна Германија се до 1963 година. Од 20. до 23. април 1919 година во Белград во присуство на 432 делегати одржан Конгресот на обединувањето на кое формирана Социјалистичката работничка партија на Југославија, комунисти. Обединувањето на партијата е извршено врз основа на така наречената подлога на обединувањето. Врз основа на подлогата на обединување, Конгресот реши новата партија да се вика Социјалистичка работничка партија на Југославија, комунисти. Тоа е првото име на нашата комунистичка партија, односно Сојузот на комунистите на Југославија. Конгресот усвои неколку документи и резолуции за престојната работа на партијата. Конгресот ги усвои статутот на партијата, практичната акциона програма и резолуциите за аграрното прашање, за организирање на работничкиот печат, за државниот совет и резолуцијата протест против реакционерната политика на владеечкиот режим во земјата и изјавата на солидарност со советската и меѓународната работничка класа и нивната револуционерна борба. Конгресот донесе одлука за пристапување кон Третата интернационала. На крајот од работата, Конгресот избра Централен партиски совет од 31 член и извршен одбор на советот, а за секретар на новоформираната партија е избран Филип Филиповиќ. Човекот што се обиде да го убие папата, боливискиот сликар по име Бенџамин Мендоза, се најде во судот на Манила на 20. април 1971 година за да ја слушне казната затвор од 50 месеци. Кога папата Павле ги посетуваше Филипините во ноември 1970 година, Мендоза се нафрли на него со нож, иако на судот изјави дека немал намера да го повреди. Карпите на Конвол во Британија беа гробница на многу бродови. Тука дуваат ветришта од Атлантикот. Еден од најубавите бродови исто така тука си ја најде судбината. Тоа беше финскиот едреник Херцигоња Сесил, се разби од карпите во пролетта 1937 година. За среќа, екипажот се спаси. На 21. април 1961 година ја заврши работата 15-тото јубилејно заседание на Генералното собрание на Обединетите нации,
na koje prisustува golem broj šefovi na zemlji od celiot svet. Jugoslovenskата delegacija je predvodeše predsedatelj Tito, koji za vremena prestojet vo New York vodeše razgovori su amerikanski od predsedatelj Eisenhower, sovjetski od premijer Nikita Hruščov i so golem broj državnici, među koji su Fidel Castro, Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Ahmed Sukarno, Kwame Nkrumah i drugi. Drugar od Titovo generalno sobranije održa govor koji beše zapazen i publikovan vo celiot svet, vo koji go istakna značenje to na zasedanijetu i se založi objedinetite naciji da povedate energična akcija protiv ponatamošnato zaostruvanje na međunarodnata situacija, predizvikana od začestenite krizi, nerešenoto prašanje na razoružovanjetu i ostatocite na ekonomskata, socijalnata i političkata zavisnost, koja se očinuva suštinata na kolonijalizmot i neokolonijalizmot. Predsedatelj Tito potom istakna deka Jugoslavija, kako i dosega, će prodolži da se bori za mir i bezbednost vo svetot, što je cel na site narodi vo svetot. Demokratski od život vo Grcija za kuso vreme beše prekinat vo ranite časovi na 21. april 1967. godina, koga armijataja prezede kontrolata vo zemljata. Istio den kralot Konstantin primi zakletvo od novata vlada vo koja beše vključen i polkovnik od George Papadopoulos, čovek koji ke dominira vo Grcija vo slednite 7 godini. Vojnata hunta gi ukina site demokratski slobodi i gi zabrani političkite partiji. Demokratski život vo Grcija je vospostaven duri vo juli 1974. godina. 21. april 1972. godina vo Rawalpindi Zulfikar Ali Bhutto dade zakletva kako predsedatelj na Pakistan, prv izbran civilen državnik na zemljata. Bhutto togaš imaše 44 godini. Je presede državnata vlast vednaš po porazu od vojnata su Indija i po odcepuvanjeto na istočen Pakistan, sega narečen Bangladeš. U 1973. godina Bhutto je napušta predsjedateljskата dužnost za da stane prv premijer vo trajanje od 15 godini. Poradi korupcijata za vremena izborita od 1977. godina dojde do njegovo zatvoranje, osuden je na smrt od novata vojna vlada i obesen. Brazilski od grad i izložba Brazilija oficijalno beše proglasen za glaven grad na Brazil na 21. april 1960. godina, koga predsedatelj od Kubiček pristigna za da je otvori ceremonijata. Dr. Kubiček najmnogu se zalagaše da se zabrza gradbata na grad od sred džunglata na 600 milji od prethodnji od glaven grad Rio de Janeiro. Na 22. april 1915. godina platenici na bugarski dvor gubija Janez Sandanski, jedan od najpoznatite makedonski revolucioneri i zaštitnik na makedonskata kauza za vremena Ilindenskiot i poilindenskiot period. Roden je vo selo Vlahi Melničko, 1872. godina. Po rusko-turskata vojna od 1877. godina do 1878. tatko mu na Jane se preseluva vo Dupnica, Bugarija, kada što Jane go započnuva školovanje, to je izvesno vreme uči čevlarski zanajet. 1899. godina za Jane stanuva presudna. Ta godina toj se srekjava s Goce Delčev, koji go voveduva vo makedonsko revolucionerno dviženje na koje Jane iscelo ke mu se posveti. Od toj moment Jane su svojata postojanost, revolucionerna čestnost, skromnost i humanizam i su svojata beskompromisnost su neprijatelite na makedonski od narod ke se izdigne vojedna od najkrupnite figuri vo makedonsko-to revolucionerno dviženje. To je stanuva jedan od najbeskompromisnite pobornici za nezavisnosta nadmatrešnata organizacija, odnosno na Makedonija od site na dvorešnji poseganja. Od 1901. godina pa sve do njegovoto podlo ubistvo 15 godini Janek je organizirao Pirinska Makedonija odbramben beden vo borbata protiv vrhovističkata najezda i bugarski osvojivački planovi kon Makedonija. Život od Jane Sandanski mu beše odzemen od krvoločnite platenici na bugarski dvor,
koga Pirinska Makedonija beše vključena v granicite na Bugarija, zašto njegovi ubijci nimnite naredbodavci znaja deka toj ne se pomiruva so imperialističko to razdeluvanje na Makedonija i deka Jane Sandanski sekugaš stojil na principot pravo na sloboden život na makedonski od samostojen narod. April 1945. godina. Crvenata armija među 16. april i 2. maj 1945. godina izvede jedna od najspektakularnijih bitki vo Vtorata svjetska vojna, poznatata Berlinska bitka. Sovjetski to oruženi sili vlegova vo Berlin na 22. april i za prezemanje to na gradotu potrebija 40.000 topovi i minofrlači, 6.300 tenkovi i 8.400 avioni. Germanci te naprazno se obiduva od nadvor da go razbija sovjetski otobrač. Po teški udari na crvenoarmejcite, na 2. maj hitlerovci te bea prinuteni na celosna kapitulacija. Na 23. april 1919. godina, 15 podržuvanje to na objedinitelni od partijski kongres, koga je formirana socijalistička te rabotnička partija na Jugoslavija komunisti. Vo Belgrad su istite delegati održani kongresot na sindikalno to objedinuvanje. Kongresot se izjasni za jedinstveno sindikalno rabotničko dviženje, so centralno rakovodstvo na celata zemlja su ime Centralen rabotnički sindikalen sovjetna Jugoslavija. Za vremena kongresite na objedinuvanje to na partijata i na sindikatite je održana i konferencijata na ženite socijalisti i komunisti, na koje je usvojen statut je izbran centralen sekretarijat na ženite socijalisti i komunisti na Jugoslavija. Rekata Avon vo Stratford, Anglija, grad poznat niz celi svet kako rodno mesto napisatelj William Shakespeare, to je roden ovde na 23. april 1564. godina. 400. godini podocna, gosti od 60 zemlji mu se pridružija na princot Filip, vo proslavate što se održuva sekoja godina na den od koga je roden Shakespeare. Za vremena denot se održava mnogo predstavi na negovite drami vo Shakespeareovi od Memorialen teatar. Posetena je kolibata na Anne Hathaway, kuća od 16. vek, dom na ženata na Shakespeare. Ezero to Eyre vo Avstralija, 23. april 1963. godina. Se vršat podgotovki za soboruvanje na svetski od rekord vo brzina. Na potek, zajedno so negovata maskota, beše britanski od kralj na brzinite Donald Campbell. Kolata što je vozi, toj je sina ptica. Celosno je obnovena po nesrećata vo Sjedinjenih Amerikanskih državi u 1960. godina. No trkata ne se održe, bidejki soleno to jezero go zahvatija nepovoljni vremenski uslovi. Campbell moraše da čeka uštedna godina za da go postigne novi od svetski rekord vo brzo vozenje 403 milje na čas.